Hey, баршаңызға сәлем достар. Менімен бүгін қалай достар? Қалдарыңыз қалай? Не жаңалық жасайсыздар достар? Достар, в общем мен бүгін Майнкрафттан видеоны бүгін мен біраз ойнаймын деп шештім. Яғни бүгін біз квесттерді орындайтын боламыз. Бізге ол үшін қандай адамды аламыз? O da 500 eкен. Biz zadamı parma oynayacağız. Dostlar olsun parma oynayacağız biz. Ders kalay oynayışını görürsüzler. Olsun dostlar, sizler Minecraft'tan cevap ketken çıkarsınızlar. Bugün de başka oyun süreyim de seçtim olsun. Birinci olayım ya kalarak. Ne sindir olur kabul. Banka anılardı öldürüşüm. Tamam öldürüşüm. Time to take out the rubbish. Mustafa'yı da çekmeden adam benim yani benim dostum aferin. Şuradayım 5 sekund şuradasın. Sen beni katlatır. O da farklı problemi var. Falan darım. O attık dostlar. Time to take out the rubbish. Atımda toplayış yaptırdım. Sizlerin gözlerinizi 5 platınlardan iyi gözüktirdim bu an. Yani negimizde hayır. Şimdi dostlar. Dostlar ben qanday qo'yayın sizler kommentga yozib ketsеңіздер bo'ldi. Так, biz paranoyani aldık dedi. Так что сол paranoyani o'ynay berетін боламыз. Так, мен қасына 8 бит түсті. Аны 8 бит. Басына бит барман дей қалдым достар. Ойдайына белі өтен ғой. Біліне ғой. Şimdi benim. Katlatır. Sen katlatır göstermiyorum. Şurada. Bir dakika bol. Şurada. Şurada savaşını biliyor musun? Neredeyse. Ay boy. Benim intip geçemedi onları niye yapıyorsun? Ne zaman gidersin ama bak onu veriyor böyle. Dostlar eğer işte video olmasa Brawl Stars video tutuş bütün bolsanızlar men түсірем dostlar. Eğer o Brawl немесе Brawl'dan da başka oyunlar oynamamız mümkün dostlar. Anda
I smell rubbish. Yani dostlar mengen akta ciddi anlattır. Yani yürütmeden. Егер сіздер осыны ашып кетсеңіздер мен неге ашатын боламын. 2x погода дейді. Немесе мына медальдан аша бер десеңіздер ашамын достар. Ал достар, сіздермен мен болған бүгін Fire достар. Сау болыңыздар. Біз бүгін не ойнадық? Бүгін біз в общем столкновение, яғни квест ойнадық. Келесі бөлімде қандай ойын түсірейін? Комментке жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Fire. Сау, саламатта болыңыздар.